Det lignede ikke rigtig en våbenhvile derfra, hvor vi stod og kiggede over mod Gaza. Tværtimod. Og det var det heller ikke. Dagen igennem siden opfordringen i FN om våbenhvile skød de løs på hinanden. Først sagde Hamas nej til våbenhvilen, så sagde israelerne nej. אז עדיף שייכנסו עד הסוף, ינקו את הרצועה, ישמידו את החמאס. זה הדרך הנכונה, אין מה לעשות. I Israel langs grænsen til Gaza er der opstået en makaber form for turisme. It bombs that and not the helicopter. Fra bakketoppene følger israelerne med i bombardementerne af Gaza og indtager deres medbragte mad i frokostpausen samtidig. We want to see it in our own eyes, not from television point of view. They chose Hamas to rule them. It's their fault. They got it to where it is now, not us. But don't you think it'll get worse by bombing them? No, I think that's the only solution. I think they should just clear off all the city. Just take it off the ground. Yes, I'm a little bit fascist. Denne bakketop er et traditionelt udflugtsmål. Herfra plejer ornitologer at kigge på fugle. Nu følger de med i bombardementer. Oppe på himlen tegner bombardementerne smukke, men dødelige mønstre. It's scary to look at all that smoke, thinking what happens down on the ground, isn't it? It's very scary. It's also scary to look on the other side and see it. Men blandt krigsturisterne fandt vi også folk, der inderligt ønsker en snarlig våbenhvile. Det skal bare ikke være nu, for fjenden er endnu ikke slagen. מתישהו אנחנו נגיע להידברות, אבל קודם כל צריך את הזעזוע, שזה די יעיר אותם, ואולי ככה הם יתאפסו, ואז יהיה עם מי לדבר.